Sikati dua laksa putri nafikan penyata Allah Bandung agama darah mujizat macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Nabi Sulaiman raja yang terkaya raya intan dunia Ahwatan ja'am endi badengan angin sari trotiba Nabi Sulaiman raja yang terkaya raya intan dunia Ahwatan ja'am endi badengan angin sari trotiba Dulala dengan nasi dan mandum Nabi datang jenis pergaba Dulala dengan nasi dan mandum Nabi datang jenis pergaba Allah sikati dua laksa peneribe Nabi gaduh penyata Allah bandung agang darah mujizat macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Di Nabi Dawud cukup lemah berdoa watai gemesuara Puji penanu telupi suci lemah bandi lagak di piola Di Nabi Dawud cukup lemah berdoa watai gemesuara Puji penanu telupi suci lemah bandi lagak di piola Yang tergata jadi lebihan jadah si hati dah melaju Yang tergata jadi lebihan jadah si hati dah melaju Allah sikati dua laksa beribe Nabi galuh penyata Allah bandung agama darah mujizat macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Sayang lupa dan sayang Nabi no dan sayang yang pun masa dile Gapnya kerja kohok yang mandumnya berilai gena perkara beba Sayang lupa dan sayang Nabi no dan sayang yang pun masa dile Gapnya kerja kohok yang mandumnya berilai gena perkara Yang perlek nak pergada beda Mandum di urungan punya jeratan dosa jika nekasre Dengan hati kuat Allah nepekan dengan diraya kita Allah sikati dua laksa puribe Nabi galuh penyata Allah bandung agama darah mujizat macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Nabi Sulaiman raja yang
dengan angin sari tertiba. Nabi Sulaiman raja yang terkaya raya intan lantunya. Buatan jamu yang dibandingkan angin sari tertiba. Kenalan dengan si gemandung yang binatang dirna kegaba. Kenalan dengan si gemandung yang binatang dirna kegaba. Allah sikati dua laksa putri be Nabi kan penyata. Allah bandung agama antara mujizat macam-macam berupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa.